Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Mucyo tuzirikane ku masomo matagatifu yo kuri uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Matiyasi Intumwa, tariki ya 14 ukwezi kwa gatanu, umwaka wa 2024. Matiyasi Intumwa ntago yari umwe muri ba 12 batowe na Yezu, nk'uko amazina yabo tuyasanga mu ivanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa 3. Matiyasi ntago yari muri abo ngabo 12 abo Yezu yatoye mu ikubitiro, ahubwo yaje gutorwa nyuma na Petero mutagatifu kandi intumwa, kugira ngo asimbure Yuda wari wimanitse, wari wiyahuye amaze kugambanira Umukiza. Nk'uko tubisanga mu nyigisho z'umunyamateka witwa Eusebio wa Sezariya mu kinyejana cya 4, Matiyasi yaba ari umwe muri ba bigishwa 72 Yezu yatoye bakagendana nawe kuva yabatirizwa muri Yorodani kugeza asubiye mu ijuru. Matiyasi yari umwe muri abo 72. Ikindi kandi ni uko Matiyasi yahowe Imana. Uruhererekane rw'amateka rutubwira ko Matiyasi yishwe abambwe, ndetse ko yiciwe ahagana muri Yudeya, ubundi bakaza kumushyingura i Yeruzalemu. Aho muri Yudeya ni naho yigishije cyane, niho yakoreye ubutumwa bwe nk'intumwa, igihe yari amaze gusimbura Yuda Iskariyoti. Nyuma Mutagatifu Helena wo mu kinyejana cya 4 yaje gushyingura mu cyubahiro umubiri we i Roma, ariko hari n'amateka avuga ko ashobora kuba yarashyinguwe mu Budage ahitwa Treveris. Hari n'amateka avuga ko ashobora kuba yarashyinguwe muri paruwasi ya Mutagatifu Justine mu Butaliyani, i Padua mu Butaliyani. Abandi bati oya, aracyashyinguwe i Roma. Igikuru si aho ashyinguwe, igikuru ni uburyo yujuje ubutumwa bwe agasimbura Yuda Iskariyoti, akaba umwe mu ntumwa za Yezu Kristo, umwe muri ba 12. Ikindi gikuru ni uko yatowe mbere gato ya Pentekosti, mbere gato y'uko Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa, kuko nawe mu bamanukiweho n'intumwa nawe arimo nyuma y'uko Yezu Kristo azutse mu bapfuye. Mucyo rero tuzirikane iri somo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa mbere, umurongo wa 15 kugera ku wa 17, n'uwa 20 kugera ku wa 26. Iri somo ritubwira itorwa ry'uyu Mutagatifu Matiyasi. Muri iyo minsi Petero arahaguruka, ahagarara hagati y'abavandimwe bari bateraniye aho bageze nko ku 120. Nuko arababwira ati, bavandimwe, ibyo Roho Mutagatifu yavugishije Dawudi mu byanditswe ku byerekeye Yuda wayoboye abafashe Yezu byagombaga kubaho koko. Uwo yari umwe muri twe, kandi yari yaratorewe uyu murimo wacu. Koko rero niko byanditswe no mu gitabo cya Zaburi ngo iwe harakaba itongo, ntihazagire uhatura, kandi ngo uyu murimo we uzahabwa undi. None rero hari abagabo twagendanye igihe cyose yari kumwe natwe, uhereye kuri batisimu ya Yohani ukageza ku munsi atuvanyweho. Ni ngombwa rero ko umwe muri bo yafatanya natwe kuba umuhamya w'izuka rya Yezu. Nuko bazana 2 muri bo, umwe akaba Yozefu witwaga Barisaba, wari warahimbwe intungane, undi akaba Matiyasi. Hanyuma basenga bagira bati, Nyagasani, wowe uzi imitima ya bose, garagaza muri aba bombi uwo wihitiyemo, kugira ngo ahabwe umwanya mu murimo wa gitumwa Yuda yaretse akajya ahamukwiye. Nuko bakora ubufindo, maze bwerekana Matiyasi. Guhera ubwo abarwa hamwe n'intumwa 11. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, hari icyo intumwa zahereyeho zitora uyu Matiyasi. Igikuru ni uko agomba kuba umuhamya w'izuka. Icyo ni ikintu cya mbere. Agomba gufatanya n'intumwa hamwe n'urugaga rw'intumwa kuba umuhamya w'izuka. Ntago atorewe ibindi bintu. Icyo atorewe mbere na mbere ni uguhamya Kristo wazutse, kuko ukwemera kwacu kudashingiye ku izuka kwaba ari amafuti, kwaba ari amanjwe, kwaba kubakiye ku musenyi. Intumwa zibereyeho guhamya izuka. Ababatijwe twese tubereyeho guhamya izuka. Tubereyeho guhamya ko
hejuru y'ubu buzima hari ubundi kandi bwiza buhoraho iteka. Tubereyeho guhamya ko ubu buzima iyi si atari paradizo, ko turi mu rugendo, kandi ko muri uru rugendo tugenda tuhakirira ijuru buhoro buhoro, twitunganya tumurikiwe na Roho Mutagatifu, kugira ngo tuzabane iteka ryose na Yezu Kristo mu ijuru, aho yicaye iburyo bw'Imana Data. Ikindi kintu intumwa zigomba guheraho mu gutora ni ukureba, ese hari aho yahuriye na Yezu, yagendanye na Yezu, hari isano afitanye na Yezu. Nguko uko Petero yarebye ati, uyu yari muri ba bandi 72 nawe yagendanye na Yezu kuva yabatirizwa muri Yorodani kugeza asubiye mu ijuru. Hari umubano bafitanye. Ni ngombwa ko intumwa zitorwa habanje kurebwa niba bafitanye ubumwe, niba bavuga rumwe na Yezu Kristo. Nta gutoranya murwanya Kristo. Ni ngombwa gutora ugendana na Kristo. Ikindi bahereyeho no kuvuga ngo aze yunga ubumwe natwe, gukorera mu bumwe. Ahari ubumwe bushingiye ku kuri, bushingiye ku rukundo, bushingiye ku butungane, ubwo bumwe buba bushyigikiwe n'Imana kandi buba buturuka ku Mana. Ikindi bagomba guheraho ni uko agomba kwamamaza Kristo. Ntago atorewe kwiyamamaza, agomba kwamamaza Kristo. Nk'uko tubisanga mu ivanjiri ya none, ivanjiri ya Mutagatifu Yohana Intumwa, umutwe wa 15, umurongo wa 9 kugera ku wa 17, utowe haba ku bwa batisimu buri mukristo wese, ndetse n'intumwa by'umwihariko abepiskopi, abasaseredoti, abadiyakoni, abari mu nzego za gihereza za gisaseredoti muri kiliziya, twese dutorewe kwinjira mu masano 5 dusanga muri iyi vanjiri. Isano ya mbere ni Yezu aho agira ati, Data arankunda. Twatorewe kumva no kwibuganizamo urukundo Data akunda Mwana. Isano ya kabiri, twatorewe kurangamira urukundo Mwana akunda Data. Mwana akunda Data ku buryo Data umwegurira byose, Mwana abikoresha byose asingiza Data kandi akabitugenera ngo biducungure. Isano ya gatatu, Mwana aragira ati, njyewe nkunda abigishwa banjye, ndabatora mbagira inshuti. Si mwe mwantoye, ninjye wabatoye, mbagira inshuti, ndabimika, mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, kandi imbuto yanyu igumeho. Iyo ni isano ya gatatu, nuko abatowe na Yezu barakunzwe, bakunzwe nawe, abafata nk'inshuti, abafata nka barumuna be, abafata nk'abavandimwe be, akabahishurira Data, akabereka ugushaka kwa Data, kandi akabizera, akabatuma kugira ngo bagende bere imbuto nyinshi. Isano ya kane ni uko abatowe na Kristo, Kristo, duhamagariwe natwe gukunda Yezu. Ntago ari ugukundwa gusa nawe, natwe tugomba gukunda Yezu nk'uko yadukunze. Tugomba kumukunda nk'uko yadukunze. Isano ya gatanu, natwe tugomba gukundana hagati yacu nk'uko Kristo yadukunze. Bavandimwe rero, Matiyasi yatorewe nawe kwinjira muri ayo mabanga y'ayo masano 5 mvuze, kwinjira mu rukundo Data akunda Mwana, kwamamaza urukundo Mwana akunda Data, kwamamaza urukundo Mwana akunda abo yatoye, kwamamaza urukundo abemera bagomba gukunda Yezu, ndetse akabakundisha Yezu. Matiyasi yatorewe kandi gukundisha abantu hagati yabo, ariko kandi urukundo rushingiye ku kuri, rushingiye ku butungane. Dusabire rero intumwa, dusabire n'abagenda batorwa kugira ngo basimbure abepiskopi bajya mu kiruhuko cy'izabukuru, dusabire abatorwa kugira ngo bagende basimbura abapadiri mu maparuwasi uko ubutumwa bugenda butangwa, dusabire abagenda bagera ikirenge mu cya bakuru babo kugira ngo umukiro Imana itanga ugere kuri bose. Muri kiliziya ntihakabure uruhererekane rw'intumwa, muri kiliziya ntihakabure abagenda basimbura abandi kugira ngo ingoma ya Kristo yogere hose. Nyagasani Yezu nabane namwe.